Halo? Halo? Javi se. Majo, Da, kako si? lipo sam. Di ti je tata? Tata mi je tlaj mami. A šta radi on i mama? Oni se samo smiju. Oni su neozbiljni, jeli? Je li tebi ikad utrnila ruka? Da, I kako to izgleda kad ti utrne? da mi izgleda tu da je dazilana, pa onda me boli. Gazirana ruka. I ne mogu micati na lijevo desno. A reci mi, molim te, što su to bakterije? Bakterije se, mama, čudovište te dođu na tijelo. A odakle oni dolaze? Oni dođu sami. Koliko njih dođe? 5, ja mislim. 5 komada. A Louis Pasteur, ko je taj? Pasteur je ono što čuva ovce. Šta radi on? Louis Pasteur je jedan doktor, to je glavni. Od čega? Leti on duša davno. Koliko on ima godina? Ima 50. Je li to staro? Da. Evo ti roge. Koliko tebi tata ima godina? Ima... Ajmo mi makniti ove mobitele, može? Da. Aj. Ima ovatu. Koliko je to? To je... Čekaj, 5, 10, 15, 20, 30, ima još? Šta ti tata radi? Sad sedla sa menom. Ama di on radi, to te pitam. Pitat ću to. Aj, pitaj ga. Tata, di ti radiš? Tata, zove navidaje. Šta tata radi? Navidaje? A šta znači to navigavat? Navidava znači vozi se. S čim? Sa brodom? Moj tata radi na brodu. Čekaj. Ko je tebe rodija? Mama me rodila. Kako? Jer su oni zaželjeli da imaju jednu maležnu curicu. A ko je ispunio tu želju? Pa bud. Aha, dobro. Koliko je ti imaš baka? Ima novato bata. Koliko je to? 1, 2, 3. Kako se zovu? Bata Maja i bata Aha, a koliko imaš dida? Imam dida 5. Šta je to vuk? Vuk je zločesta životinja. Di živio? On živi u crvenoj kapici. A u kojem gradu živi Crvene kapice? Živi ona tamo gdje mjesta tamo gdje živi crvena kapica i tamo gdje se i gdje je šuma. Je li bolje biti balerina ili zidarica? Balerina. Zašto? Zato li meni to lipo? Jel ti znaš plesat? Znam. Da vidim, izvolite. O, je ti ples. O, to mogu i ja. Vrati se na nešto, nemaš pojma plesat. Šta rade ti doktori? Šta oni rade u životu? Oni liječu malu djecu. S čim? Stetostopom i sa boticom i sa malim štapićem za drlo i sa slušanje pupe. Aha. A taj štapić kako on izgleda? Di se on stavlja? On da u usta pa sluša mati drlo. Šta je to stetoskop? Stetostop je ono što je stavi na pupu pa se sluša. A još mi pokaza kako to izgleda. To je da ovako. Dobro. I di se to drži? Što je drži ono na uhu pa onda slušaš. Šta slušaš? Slušaš da ne bi malo u pupi bacila. Ili bacili nešto govore kad njih čuješ preko stetoskopa? Ja samo ono čuje njih. Jedino tu mi stave ono stetostop. Dobro, a i kako srce čini? Meni se čini da ono meći se čini da nisu baš i dobri. Nešto ti meni petljaš tu. Jesi zapetljala nešto?
Nisam. Ovo mi se odlipljuje. Kojo? Ovo, da se Ovo, tojo. Čekaj, ćemo riješiti taj problem prvo. Daj mi sekund. Da. Evo ga. Ovako. Evo ga. Je li sad u redu? Da, Hoćemo drugu? može. Ulizo, dobro. Evo ga. Je li sad bolje? Da. Pa to smo mogli odmah. Je li ti bolje ako skineš i ove fjoke? Život. Hoćemo skiniti njih. Može. Ajde, dođi, mamo. Skinit ćemo i fjoke. Tadadam. Ali onda neću imati titice. Pa sad ti je ljepše tako. Dobro. Molim vas, vratite se na mjesto, gospođo. Da. Više gore malo. Još. Dobro. Meni je tvoja mama rekla da si ti zvala agenciju. Onu za blidu riječi pleštorste dobi. Aha. I zašto si je zvala? Da leću da na mama i tata leću da su stavili djecu tasno leći. Šta je sad, koji sad problem imamo? Možda ne ta lupa. Koliko ti čarapa imaš? Ja imam na mini i mitija. A šta su mini i miki? Oni su miševi. Znači imate kući i miševe? Nemamo tući miševe, nego ja imam čarape na miševe. Aha. I šta nisi obukle te čarape na miševe? Jer su mi se sa jedne strane napravila velika lupa. Pa onda to mama neće da ti kupi nove čarape? Znači šparaju na tebi. Jesu li škrti tvoji? Nisu mi štrti, nego mi mama neće kupiti jer imam previše čarapa. Pa šta ti nije obukla lipe čarape, nego te Nisu mi pokidane? ovo čarape. Nego šta je to? Čarape su male, ovo je veliko. Pa čemu to služi? Šta će ti to uopće? To je ta balerina, ono. Tato, čarape imaju jednu lupu, a ovo ima... a čarape su male, a ovo je veliko, ovo je mali trompetić na balet. Jel ti braco popišanac? Mali brato popišanac. Zašto? Zato što on pišti u dači. Pa i se ti piškila u gaći. Ne pištim se ja ni tad. Ovdje me pogledaj. Dođi bliže. A da, Ovdje me pogledaj. Jesi ikad piškila u gaći? nisam ni tad. Nikad. Da, Nikad si bila mala. Ni onda nisi piškila. nisam. A di si piškila kad si bila mala? Pištila sam onda u tutu. Izvolite nazad na mjesto. Ti si piškila u tutu kad si bila mala. Jesam. Jesi sad velika ili mala? Velika. A mama? Mama sad isto još malo velika od mene. A tata? Tata je veći od mame i od mene. Odrasli su veći od djece. Mama, meni je to sadilo. Dajte i umite.